Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup melemah pada Selasa 12 April waktu setempat. Hal ini terjadi setelah pengumuman inflasi Amerika Serikat sebesar 8,5% atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir sejak 1981. Saham-saham rontok karena investor mencermati data inflasi AS terbaru, dengan kenaikan harga yang cukup tajam pada bulan lalu. Dikutip dari Kompas.com, menurut data dari Departemen Tenaga Kerja, harga konsumen atau Consumer Price Index Maret tahun 2022 melonjak 8,5% dari tahun lalu. Sementara itu, CPI inti yang tidak termasuk harga pangan dan energi naik 0,3% di bulan Maret, dan CPI inti secara tahunan naik 6,5%. Angka inflasi yang tinggi meningkatkan ekspektasi kebijakan moneter yang lebih ketat dari Federal Reserve. Hal ini dikhawatirkan dapat memperlambat perekonomian. The Fed menaikkan suku bunga pada pertemuan Maret, dan diperkirakan akan meningkat lebih banyak sepanjang tahun ini. Ekonom dari Oxford Cathie Boschancich menilai, perang Rusia-Ukraina menjadi salah satu penyebab dari naiknya inflasi di Amerika. Plus imbas pandemi COVID-19. Sebelum perang saja kata dia, sudah terjadi peningkatan inflasi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Perang Rusia-Ukraina memberi minyak pada api inflasi melalui tingginya harga energi, makanan, dan komoditas. Hal ini juga diperparah oleh gangguan pada rantai pasokan, kata Cathie dikutip dari Kanal Nusasia. Selain Amerika, inflasi di Inggris juga menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok termasuk bahan bakar minyak. I go by and say, hey, Malcolm. I said, it's Joe here. I don't want to hear Joe who, okay? Well, Mayor Vaughn, thank you for the passport into the city. It's great to be here with a congresswoman who delivers to the people of this district. Cathie, you do an incredible job. You really do. You really do. My dear friend, Congressman G.K. Butterfield. What did I see here? There you go, man. Stand up. I want you to stand up. This guy, he's done so much over this distinguished career for the last 20 years or so. I wish you weren't leaving, pal. I wish you weren't leaving, but I understand, and but thanks for all you've done. And Congresswoman Alma Adams, where's she? There you are. I see the hat. What am I talking about? Alma, how are you? You're the best. Thank you for all the hard work delivered for HBCUs, not just this one, but all across the country. Thank you, thank you, thank you. And your outstanding governor, one of the best governors in the entire United States of America, I say that without reservation, Governor Roy Cooper. Roy has proven himself to be, not a joke, one of the finest governors in the nation. He's displayed so many talents. He's deployed funding for American Rescue Plan to deliver debt-free community college for young people in North Carolina. He's delivered high-speed internet in rural communities. He's delivered well-deserved raise for teachers and first responders. And thanks for making a difference for the families here in North. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.